Sangikho-ke lapho guys story sami sanamhlanje I think mina alert but at the same time futhi if kukhona ongasiza mina nje I believe ukuthi umuntu menenkinga ngiyakholela ukuthi engathi engasizakala from abantu abazozwa istory. So into eyenzekile lana ngisendela ugela istory teenager guys. Njobe teenager uthi unengane encane. Okay, that's not the moral of the story. Uthi ke ugeli nge-31 nje lezi suka kuzona wayekade exoxa neboyfriend yakhe yabo ukuthi bafuna ukuba bendawonye nge-31 kanjani. Okay fine, bevumelane ukuthi bazobe bendawonye ngampela nge-31. Uthi zishaya i-31 sisibhiza yabo sathekstana nje, hayi bo sisa on njalo sazofika yini. Uthi umfana avume ethi yes uzofika. Uthi nangempela umfana afike wayezoba ngakubo. Uthi afike-ke mefika umfana uthi nje sahleli qhamuke anomsisi wakhe or cousin wakhe yabo abahlohla ukuthi behambe kubone lama event abange-31. Uthi emhlohleke ethi abahambeni bekulawo ma event abange-31 kuzoba mnandi kanje ya. Uthi hayi sivume nomfana uthi kodwa nje qale sinqikaze nje yabo kukhona lento lokhu ithi no but sizibe hayi sivume nomfana. Uthi nangempela sihambeke uthi mesihamba sibalandele ngemuva cause vele igazi lalokhu lingavumi. Uthi hayi ngimlokhu ngimncenga umfana azavume nomfana ukuthi hayi asambini. Uthi hayi athi umfana kodwa nje mina iplan bekuyintshe soyihlalela sibe indoors kube mnandi kube nje asugela ayinami kodwa nje I feel like asambini sobhoreka amahleli. Uthi hayi nangempela mehamba uthi behamba sekumnyama. Uthi khona indawo odlula kuyona eyibridge. Uthi mabedlula ebridge nje yabo bebe nalokho kusaba yabo behambe beqalaza plus wesiphatha umfana kayena wakule ndawo so vele uzosaba kakhulu than intombazane hayi. Uthi nje luckily behambe beze beyofika ke laba beyakhona. Uthi mase sifika hayi sifice kule event kumnandi but nje amagazi ethu aphansi awavumi nje awavumi. Uthi hayi kuze kushaye u12 kuhlukaniswe kahle unyuyeki. Uthi hey masuhlukanisiwe still sibhorekile nje so babili bonke abantu baya enjoy baya vibe nje kumnandi but bona kuba uthoba enjoy. Uthi hayi eze somfana usafuna yini ukuhlala usingisi nje angifuni angifili le vibe asambini. Uthi umfana ayi asambini. Uthi behamba uthi mabethi bahamba phambi kwabe bone house kunabantu abawu2. Uthi hayi singanaki silokho sibalandela futhi si relax sibone ngathi intombazana nomfana bothi itshe hayi couple. Uthi siyabona futhi house ebenyamaleli. Uthi hayi singanaki futhi siqhubeke thina sihambele. Uthi hayi behambe. Uthi besahamba kanjalo uthi ebuza umfana hayi bo sephele phela abantu asesibalandela. Uthi athugela ayi kushuthi bahlaphe baphume ngezinye indlela yabo. Uthi sithi siyabona futhi nabo abantu emva kwethu futhi abawu2 sebeyashesha ke laba beza kuthina basiqonde fast ngalendlela le. Uthi umfana uthi-ke ugeli-ke babone hawunaba abantu sebeseduzane. Uthi vele kade siphuza phela yabo so ingqondo iyaphuza nje ukuregister yonke into. Uthi lo mfana hawe manaba abantu asibalekeni. Uthi ugeli hene hayi bahamba ngokawu2. Uthi ugeli asibalekeni. Uthi kodwa ingqondo yakhe yabo iphuza. Uthi umfana shebesuka uthi ngithi ngiyamlandela kanti sekulate bengibambe. Uthi bengibambe umfana ejike ezama ukuzongisiza. Uthi ngimemeze ngithi ungezi baleka wena ngoba wena walana mina ngcono ngowala ngizokwazi ukuthi noma bengenzani ngitholakala ngithola usizo wena usiyena wala baleka. Uthi umfana ke ethe sasho njalo vele esuke lo munye ahope umfana uthi umfana baleke. Uthi ngithi baleka uye ekhaya uzolithola usizo ekhaya. Uthi agijima umfana ke engathi uyakubo. Uthi hayi mebaleka umfana ngisale mina. Uthi lo vele ngidonsela ezihlahleni. Uthi mengidonsela ezihlahleni abuye lokushutha akamthola umfana lo behupha umfana. Uthi mebuya lo kade vele edonsa intombazana uthi ngimncenge ngithi mina ngicela ungangibulali nginengane. Uthi baphethe umese nenduku. Uthi ngibacela sengicela ningangibulali nginengane mina were bachazele nje usize lakhe. Uthi bevedane abafana uthi ngibone ukuthi abayizwa lento. Uthi mvedane ngiqhulekisa. Uthi mangiqhulekisa hawulo vele eqaqa ibhlokwe sengiyiwise phansi. Uthi vele eqaqa ibhlokwe usefuna ukulala naye. Uthi hayi uthi ngimncenge sifethu ngiyacela ungayenzi leyo. Uthi nje ayiforce umfana angene kuyena. Uthi mengabelala nami vedane liwe into yakhiwe yabo. Uthi ngekathiwa enze ngathi ayiwanga yabo ezenza umuntu okwenzayo nje wenza uthi kodwa nje ngizwe ukuthi ayikho lento eyenziwa lo. Uthi hayi ngimncenge uthi ngimncenge uthi hawu bafesi ngiyanicela. Uthi lo munye angenzi lutho. Uthi hayi bese silofana lo asambe somgeza lo. Uthi behambe ke kuthiwe bayofuna umfula ke la bazomgeza khona. Uthi bese endleleni futhi aphinde lo owelwayo aphinde abuye futhi. Uthi mebuya futhi phinde futhi kwenzeke same thing kuphindeliwe. Uthi baselwile
mase umngani wakhe naye ifuna ukungena uthi manje lo pretend ngathi yonke into right because mhlawumbe usaba ukuthi umngani wakhe uzomhleka ukuthi leyawa yabo uthi vele iqhubeke nje ngathi nje wenza into right kanti ayikho into ayenzayo uthi hayi alentuzeke-ke ahambe-ke uthi behambe bethi bayomgeza uthi bephinde bemphinde uthi bengenzise ngisho iy'tayela lezi ey'ngasile bemdunusise bembambise amatshe yabo nje yonke lento le engasile yenziwa abafana uthi hayi nangempela-ke ngikhale yezwa uthi ngibancane ngizenqamba uma ngithi nginengculazi uthi nje abafana bengabi nandaba beqhubeke nanto benza uthi manje sebenza buba uthukeke sebeyashintshana uthi hayi bethi mase beqedile uthi ngiyabona nale ndawo bayazi bangisa kwezinye indawo endaweni engiyaziyo bengibhekisele endaweni engingazazi ngibe ngikwazi edamini uthi hayi sigcine sifikile-ke edamini bemforce bethi akageze nakhona futhi bephinde bemphinde before bethi akageze ukuthi hayi ekugcineni bamgezise-ke ngiyeza nopatria wema uthi bamthathe nangempela-ke bethi akageze-ke mase beqedile wenza into abayenzayo ageze umntwana uthi mase qedile-ke sebethi bayanyuka nje sebeyahamba naye bahamba naye uthe emuzwe lo mfana ememeza uthi bese nje ukusabele la wasabele sabulala uthi behambe naye mase befika phezulu mase beyasho ukuthi ahlukane ngendlela nizoshona ngapha thina soshona ngapha uthi bamsabisa nje ukuthi sike sizwe nje hayi uthi nangempela agijimeke agcine emtholile umfana-ke behambe afika amxoxeleke sonke istory ukuthi kwenzakaleni then wazama ukuthi avuke ayiklinikhi khona bezomenza lento le yokuklina ukuthi in case abantu bamrephile mhlawumbe ne-HIV or mhlampe e-pregnant abokwazi ukuthi ikliniki isinye and then-ke uthi-ke waseke walentuza kwenza lento yama-social worker but i-problem yakhe uyasaba ukubabopha okay abasha ababazi abafana but mebachaza abantu bayabazi endaweni so ngalendlela ukuthi uyabazi abantu bakhona abantu ababaziyo but yena akabazi so abafana abaziwayo endaweni abasatshayo nje labafana abaziwayo nje ukuthi akudlalelwa kubona yabo so uthi as much as ukumlimaza but uyasaba ukuvula icase because usabela ifamily yakhe because ngeke bebe safe after leyo nto leyo so into nje athi angixoxela stories because befuna ukwenza i-awareness ukuthi abantu abaye kuhamba ebusuku nge-31 noma inini-ke nje futhi akukho safe ukuhamba ebusuku at least uma udecide ukuthi uyokhuza unyesa mohlala khona kuze kuse mase uyabuya nokuthi ehene nje akukho safe nokuthi-ke mfuku khona umuntu ongamsiza uthe akamind mhlawumbe ukusiza mhlawumbe khona umuntu ongakhona ukumsiza ukuthi akwazi ukuvula icase but still aphephe into enkanjalo but nje uthe uyasaba kakhulu because abafana as much as kuabafana abancane but ba dangerous basatsha nje endaweni yabo le crew yabafana eyaziwayo nje ukuthi you don't mess up with them so iqale kabuhlungu kanjalo ingane unyaka ka2024 uhlukanise kambi kakhulu so siphela lapho istory sami bye ngeza nezinye istory eningi ezibabezisayo.